Thusoh muncho makona Jingkah Thusoh Lahkhom na ho anangai khom kinuhite. Point khat na nalut paper zengo hitin Indian Army ho in Asian IM KYA group ho minga anatha achi sa hapta achun Arunachal Pradesh Chalang district munahin Asian IM KYA group thingnoi ho hin Indian Army ho mini anatha chuting le am ho kem ho jong attack anabolo ahi hitoi kilhona chun Indian Army in may margam sunga CID ho hi halang imprison ako na report amudung zui vehin Arunachal Pradesh Chalang district muna Indian Army kem attack ball group ho Asian KYA group ho hi may margam sungin movin chuting le am ho kem na allocation ho yang chu phate cha in Burma gam sunga CID ho in Indian Army ho chu report apevin ahi Ichi ako na chu Indian Army ho in Asian IM KYA group ho chu now amun allocation chu phate cha he do phat withdraw na panahin ho in Indian Army ho in bom alha win Asian IM mi nga in thina anato in ahi chuki ting le ka video masa in jong kana seitan Indian Army ho to maymar government hi ki ho to na ti chu Burma gam sunga hi terrorist thing no hi sa loading chuting le Indian government in tu atup thupi pen hi ahi alahin maymar gam sunga thing noi ho hi anu phating le Indian gam sunga hunglu jiwa adei dan dana na ato zo phating le maymar gam sunga azam lu no hi masanga chun Indian government in imasa alo na ji ahen anahetapon ahin la Indian Army to Indian government to maymar government in ki hauto na ananay pha na hin san ho jong nasata in aboy mama jing tawin san ho boy kiu hilovin ukeng ne ho jong nasata in anaboy mama jing tawin ahi ukeng ne ho hi Arunachal Pradesh Chalang district isu maymar to gamgi ki ka cheng ichi gamgi sunga hin Indian Army ho border ho hin athu lal mama jing danin jong news BBC news hi in artstak kolvam ho thuso in jong anakimudo igin ahi tula tu ahi Arunachal Pradesh Chalang district muna Indian Army ho border ho hin nasata ahi Asian IM KYA group ho ukeng ne ho hi aki cha tanda nule akilo mama jingin ahin la Indian Army ho in maymar gam sunga alut jing thaywa drone apana bom ahi jing thayu hi iga agela lahin Army government khat kiti chu hoilai mun hi jong le achi thaijin chuting le hoilai mun hi jong le alhung thaye ti jong hi akihedo in hi chi je a chu san ho in jong alung khampi mama jing tawin san ho kiu hilovin ukeng ne ho in jong nasata in aboy le jing tawin ahi poini na chun analut pay jing ho hitin PDF ho in junta sepai mi phalo mi eng se ho mi somle mi nga anazam kol te jing tawin ahi achi sa kumsang ni le somni langa October nisim somni nikho achun maymar gam sunga bogo itina gamkaya yada sip taung sip munachun junta sepai ho mi tampi hi hichilaya chun phar sot pi hi anapang sat uvin Zalengal sat ho PDF ho in am ho hichi taung sip munachun agalut vin ahi le junta sepai ho nganchang chu anamudo vin hichi ako na chun kapto na pungkal liwal zen hi ana umin hichi achun junta mi phalo mi eng se ho mi somle mi nga in thina anato in hichila azong chu am ho adinga battalion commandant khat jong junta sepai ho mi somle mi nga anakabli nawa chun anazaw thakinin ahi
Meimer gam sunga junta sepai ho phat loze le junta sepai ho in amoho ami te dinga imacha agial loze overhin meimer gam sunga junta sepai ho in attack abol ze in hovin school hospital izan ham khat jang ana susitawin chule tu a Burma gam sunga hovin ki susimong mong hi zali le som nga analhingin chukit le school ki susimong mong jong hi jasagi wal anahita in chuting le hospital hi zathum le som nga hichang chu junta sepai mi phalo mi eng se khan khonei lo ho ga sei dinga chu Manipur gam sunga meithlei narco terrorist arambai ho a hi in chule UNLA fo tabang bang a hi nu nau chapang demlo school hovin imacha demlowa amaho in a ho ibol tabang wa chu junta sepai ho in zong Meimer gam sunga hi milham ding imacha gel talowa amaho in a ho in gal ka zo phadu le ti hi amaho in lunggel aneiwa hiti achu drona pana bom a hiuna wa kona hovin church abanting le school tambi zong hi anasusilo ta vin a hi Burma news in aphun achu a hi ale junta sepai ho in drona pana bom a hi ze ole airstrike abol ze overhin Meimer gam sunga milham civil athimong mong hi mi sangli awalta in chukiting le chapang khoya phalo athimong mong hi amaho bom hi ze a hi mi zali le som sagi lenga ahlingtai ti in Burma Thusoh in anaphong do kenin a hi Jingkah Thusoh hin wai nam mi ti ho zo sen bon cha ru mi khopa